Muvhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Achikadhiwa madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela muvhigo wa mafhungo wa dzikhothi wa tshipentshela nga mpho Felicia Mudau kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri lavhelesa khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine i dzula fhaḽa vhuponi ha Vaderfal yo fhirisela phanḓa mulandu wa Ramuswaswo muhumbulelwa Vho Livhani Madadzhe. Vho Madadzhe vho livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a uri vho vhulaha mufarisi wavho Vho Lindele Ṋongovhele miṅwahani miraru yo fhiraho. Kha iyo mulandu hu khou katelwa mulandu wa zwifho uri miyo vho lovha khathihi na mulandu wa tambile ya masheleni a mbulungano ya ndindakhombo kha ṅwedzi bannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ri tshi lavhelesa tshifhingani tsho fhelaho vhatshutshisi vho muavha vho sumbedzisa uri vho lugela tshoṱhe na tsengo ngeno khothe i tshi khou sumbedzisa zwori zwa zwino a vhathu vha na fhethu ho sengela vhunga khothe ho ḓala. Zwino ri tshi lavhelesa kha ḓuvha ḽa ṋamusi mulandu u pfukisela phanḓa muhumbulo muhulwane u tshi kha ḓivha hundelwa muhaṱuli muswa a tshi lugela u fara milandu iyo ya muhumbulelwa vhunga muhaṱuli vho ṱhogomelani tshidada vho ḓibvisa nahone muhumbulelwa zwa zwino kha ḓivha nnḓa nga beiḽi. Zwinzhi malugana na uyo mulandu kha ri pfhe musi muhaṱuli Vho Lekgodi Phathuli vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho ngomu khothe. 6 May. 6 May it is. State says 6 May. It will be Wednesday. It will be Wednesday. It's fine. Okay. If I mean. Matter is postponed to the 6th of May 2026 for settlement of the date of trial and the judge. That's good. Accused is on bail, eh? Yeah. Accused on bail. Bail is extended until the 6th of May 2026. Ndi hono guma ha muvhigo wa khothe wa tshipentshela kha ri dovha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho vha tshi lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.